ipaay nupay na sakit kanyak awatek taday tuiti kinapuno pagkawanenak numan nagparik na aktangamin ti amuk adapay tinamnamak amasalbar tantupay day di ayan-ayatta a kailala. Di ka madanagan tadaywan kan tanaawat kuntinta nagbanagan sa payla kumata at dantukas kan ka adumteng paytoy biag ko ang mangayat kanyak kas panagayat ko sinayang mulain naglabas ti panawen idi kalmanlaing datat agpinpin nateg ngem ita sa balinti ay ayatem di ka mababalaw luisut kinayat mo pagkawanenak numan nagparik na aktangamin ti amok adapay tinamnamak amasalbar tantupay day di ayan-ayatta a kailala. Di ka madanagan tadaywan kan tanaawat kuntinta nagbanagan sa payla kumata at dantukas ken ka adumteng paytoy biag ko mangayat kanyak timtuko na numapaay ka manen agsubli ka kanyak di kan maawat apay ngamin nga siyak ti